Iyo nawe amahoro y'Imana abane nawe nayotewe n'umutima murakoze cyane. Twamaze kumva amajambo atandukanye uhereye mu ndirimbo twaririmbye batwigishije, kandi duhejeje no kumva n'ayandi majambo y'Imana atubwira ko dukwiye kugira umwete, kandi uwo mwete uwugira urukuri mu gitugu hajya ushishikaye gusomora ko umuntu wese yibuka umurongo wiwe, ariko ngo abantu bibuka ari benshi, abagererwa bakaba bangahe? Bakaba bake cyangwa akaba umwe. Igikombe kigatwara umuntu umwe. Iri jambo ry'Imana tubonye ngo amaraso ya Yesu niyo atugira abera, Imana inatugira kugaye atunezererwa. Hano mu isi umuntu
arondera abantu bose baramukunda. None rero ubwo biriwe hano kandi nejo saa mbiri muzaba muri hano, turaza kwanzura muzaba Imana mwayumvise, nanje niyo guca ko hama rero wanzure kumbure tuhave tubarekura kugira ngo muze kwitegurira umunsi w'ejo. None sibyo nk'uko dushishikara bagomba dusome amajambo y'Imana hari mu butumwa bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo uhereye ku murongo wa 28. Ariko nagomba bazaga hakurya idati y'amajambo y'Imana hajya muranyumva idati y'amajambo y'Imana. Yesu ahamagara abananiwe n'abizirute n'abaremerewe, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe n'abagura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko n'umugwaneza niyoroheje umutima, namwe muzoronka ubuhungiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje ubarutse. Yesu adufashe cyane. Uyu ni Yesu Kristo yariko arigisha, yigisha ishengero, abona ko Yesu yabona mu mitima kandi akabona no mu mibiri, arabona ko ishengero yariko arigisha ryari rirushe. Atababwira ati yemwe abantu bose barushe n'abaremerewe nibaze kurinde kuri Yesu abagira gutegayemwe abaruhuke. Atarongera ati birashoboka naho utoronka ubuhungiro, ati naho ubuze amageragezwa akaba akurembeje, ibibazo bikaba bikurembeje, ataravuga ati nimuze, ati jewe umuntu arushe ndamuha ingata. Urabona iyi ndirimbo ndayita ingata, ati iyi rero ni Bibiliya ndayite umutwaro. Yesu atavuga ati jewe umuntu arushe naho yoba yasenze, naho igeragezwa ryoba ryabaye ukomwe, ndamuha ingata agiye gutegayemwe. Yikoreze kandi umutwaro wiwe ucururuka. Yesu adufashe cyane. N'aya majambo y'Imana kuri uyu mugoroba ngomba kugira ngo dusangire mwebwe mwese ishengero ry'Imana, ijambo rivuga Yesu niwe buhungiro bwacu. Imana idufashe cyane. Uriko uraraba iyo umuntu yakoze ahantu, mbega niko bigendaga Yesu. Umuntu yakoze arashobora kuruha, umuntu umukozi wa leta arakora akaruha, hari n'aho atabikoze, ati natabikoze by'igihe kingana gutya kuko ndushe. Siko bigenda rero. N'umurimyi arashobora kurima akavuga ati uyu munsi ndarushe, ntibikunda ko noshishikara ibikorwa, nzojayo hirya y'ejo kandi ibikorwa nzobibandanya uwundi munsi. N'abakristo muri uru rugendo rwo kuja mw'ijuru, hari aho umuntu aba ari muri urwo rugendo akaruha. Imana idufashe cyane. Nicyo gituma Yesu yavuze ati yewe birashoboka umuntu agakora mugabo akaruha. Yesu aravuga ati umuntu wese yumva ko arushe, yumva ko ananiwe, erega iyo umuntu aruha kuko abo ntananirwe. Kunanirwa ni hamwe umuntu aja yicara akaja avuga ati jewe ndasavye
kuva Yesu birashoboka kugaruha birashoboka kukananirwa ariko yavuze ko abarusha n'abaremerewe imbuto ngiye gutera yemwe abaruhuwe atabongera aravuga ati birashoboka umuntu akananirwa ntigeragezwa igeragezwa rikamubera kome ni ukuvuga ntibuke ko ibyo akoze byose ntibigende neza yateruye ikirahuri kikameneka yazaga ibitambara kikajya k'umucafu ntihagire ikintu na kimwe kimutumbera yesu akavuga ati naho igeragezwa ryawe ryoba ryabaye kome ati jewe uyo muntu ukamwinata igeragezwa ryiwe rigiye gute rimanuke ni ukuvuga umuntu adavuga ati iri ni igeragezwa nahawe kandi ni Yesu arabikora narabyihanganiye kandi urubuge rwo kuja mu ijuru iryo geragezwa ntacyo kigira Imana ifashe cyane. Nicyo gituma usanga nk'uko turiko turakora kandi umuntu yibyuka ku byaha akora akazi mbega siko bigenda rero kandi iyo umuntu ajyanye aravuga ati kabisa inzira njyana aranezerwa kuko agira ajyana kandi turaraba abantu barushe n'abaremerewe muri iyi si ni benshi ubu muri iki gihe turafise abantu bo bita abashomeri rero abashomeri barashobora kunanirwa kandi barashobora no kuremererwa birashoboka turafise abantu bashobora kugira ubukene ariko ubukene ni rusange bashobora kugura imodoka ukavuga ati rero naguze iyi ntikwiye nari nkeneye ikuraryo sibyo ubukene urumva bishaka byo kwa muri ikintu ati ko nshyize kuri iki nari muhebuze ni ukuvuga hariho ubukene ni ukuvuga umuntu ntagire icyo yiha iyo niyo ngora ntagire icyo yiha mu buzima yarondera ipantaro akayigura yarondera impuzu yambara akayigura ubwo ni bwo bukene inzara igatera urugo birashobora kuremera umuntu birashika nk'umwigeme cyangwa umusore agashika mu zabukuru ubwo abakiriya mbega jewe nabuze ubukene nzubaka gute umusore abaza nzubaka gute umwigeme akavuga ati mbese ubona maze imyaka irenga 28 ngira ngo izo 40 ntarubaka mbega sigeragezwa rero ibyo ni igeragezwa abakozi ba leta barashobora gukorera imishahara kugira ngo umushahara yava kuwembwa inyuma y'iminsi 2 agakabura kuvuga ati jewe ndakuwe mbega inzu y'abandi bakoze urugendo gute abana nigisha mbega nzobagira amafaranga y'ishure gute iranziro yoyo izoboneka gute kugura n'amakara umwendo bishoboka agasanga aratima ubwo bwari wagitega ushobora kuba bitendeka umudandaza arashobora kudandaza umwe bagasanga n'ari karadandaza ntiyunguka icyo noneho ntatere yunguka ibintu ntibigende nk'uko yifuza kandi n'isi no ku isi usanga hari amageragezwa atandukanye abantu bafite uruhare mu gutwara isi bakaba mu nama bari kubarondera ingene botora ibibazo biri ku isi ihindagurika ry'igihe ingene amatasi mu isi ashobora kuba hagati y'ibihugu n'ibindi abantu basanga bafite ibyo bakora no mu ishengero hari aho abantu usanga ibibazo bibaza bati mbega iki kibazo kizohera gute indwara zirashobora kuza zikaba ku muntu zikaba ku bantu ugasanga cyabaye cyiza abantu bakibwira bati mbega ibintu tuzobivamo iki
Yesu rero araba aritegereza muri icyo gihe yari hano ku isi, aca aravuga ati yewe ibibazo biriho, abana bafite ibibazo, hari abashomeri, hari abafite inzara, hari abafite ubukene, hari abantu batariye, hari abatagira imyambaro, hari abatagira akazi, hari isi iraruhijwe n'ibibazo bitandukanye, ababuze amakazi agahera n'ibindi. Yesu aravuga ati yewe nagira ngo ababwire abarusha n'abaremerewe nimutagire gutega yewe n'abaguze. Yesu aravuze cyane ibibazo biri mu isi, naho uno munsi bituremereye turafise umuntu ashobora kudukiza ibibazo byose. Ushobora kudukiza ibibazo turimo ni Yesu gusa. Nawe yarabivuze, arabyivugira, abwira intumwa, abwira n'ishengero ryose. Nuko dukoraniye hano, ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo abarusha n'abaremerewe nimutagire gutega yewe n'abaguze. Yesu aravuze cyane. Kandi naho tuganira ngo Yesu aramusigaye ingaruka akuha kugira ngo ushobore kwikoreza iyo mitwaro yawe, ushobora kwikoreza iyo geragezwa ryawe bikarengana. Imana irakoze cyane. Mbega muziga murayumvaga yewe twagomba gushishika dusome igitabo cy'Itangiriro, igice cya 6, turabe ayandi majambo y'Imana. Igice cya 6 duhere ku murongo wa 5 nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi. Turi kumwe? Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi ibyiyumviro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntabwo. Uhoraho yicuza icyo yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobabara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'ikikwega n'ikiguruka mu kirere. Dusome ku murongo wa 13. Imana ibarira Nowa uti n'abaramaze guherekereza abari n'umubiri bose kuko isi yuzuye umubyaro ubwabo, nuko nzobarandura n'isi. Dusome igice kimwe. Maze Uhoraho abwira Nowa ati nimwinjire mu bwato wowe n'abo mu nzu yawe bose, kuko mu rungano rw'ubu ari wowe wenyine nabonye ugororotse imbere yanjye. Yesu arakoze cyane. Aha Bibiliya itubwiye ngo abantu batanguye kugwira mu isi, batangura gukora ibyaha, abantu barononekana. Yesu arakoze cyane. Imana ikiricuza iravuga ati abantu naremye nzobarandura mu isi, ngabarandurane n'iki? N'ibikoko, kuko batanyubaha, kuko batameza icyubahiro. Tubona umuhanga umuntu umwe, umugabo we yitwa Nowa, aravuga ati ariko Nowa we kuko unyubaha ukansenga, genda wibasire ubwato. Kandi turavuga Nowa ubwo bwato yabubaje imyaka 120, ubwo bagenda burira abantu ngo nimwihane. Hano tubona umunsi wa nyuma Imana irafata ingingo ati abantu nimwinjire mu bwato n'ibikoko, ikigabo n'ikigore, ati mbere n'urubyaro rwawe mwinjirane, kuko hari icyo ugomba gukora, kuko ntashobora kwihanganira ibyaha. Ubu bwato bwari ubuhungiro bwanjye bwa Nowa bugereranywa na Yesu. Nowa aruhukira mu bwato kuko yabaye umugororotsi imbere y'Imana. Bamaze kumva ijambo ry'Imana,
wabera bo mw'isi nibo nobore Imana inezererwa bonyene. Imana ikoze cyane. Nowa yari umugororotsi, yari uwera Imana ikiramutegereye inezere. Ariko urabona ko aba bantu bari bagize bari barushe. Abantu bo mu gihe cya Nowa bari barushe, bari barushe, bari baremerewe no gukora icyaha. Ariko tubona ngo no Imana ibwira Nowa atewe no n'aho abantu barushe, n'aho abantu baremerewe, hari imbata ngira ndakure Nowa, kuko Nowa ngo yararira akicuza akavuga ati mbega ko abantu bononekaye, mbega bizogenda gute? Ariko Imana ibwira Nowa ategereza guhingata yari iwacu bwacu, ariko kubaza ubwira abantu ko bakwiye kwihana kuko hazoba umunsi. Abo bantu baragaragaza baravuga ngo warashaje n'uko baraza kwihana bagera igihe umunsi we urashika. Imana ibikoze cyane. Rero ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ko ubwato bwabaye uburuhukiro bwa Nowa n'umuryango wiwe, ariko abagaragaje nta mahoro baronse, barabonye bose uko banse kumvira Imana. Imana ikoze cyane. Yesu niwe buruhukiro bwacu, turakwiye kumuhungiraho, turakwiye kwakira agakiza. Twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaraso ya Yesu niwandikiye Abayudayo 9:14 yavuze ngo mbega amaraso ya Yesu uwo yitanze atagira agasebe ntazomushiriza kuvanwa imitima yacu kugira ngo ibikorwa by'imfabusa bigavemo. Yesu akoze cyane. Amaraso ya Yesu nibwo buhungiro bwacu, nibwo bwato bwacu, kandi ayo maraso iyo tugendereye tukemera tukambuka naho tukayabona, umuntu arizera gusa akavuga ati umunyabyaha, Imana ikamugirira neza. Yesu abikoze cyane. Ni ukuvuga umuntu ataronka uburuhukiro, wahora asambana akavuga ati jewe inyota n'ubusambanyi yaraheze, nararonse uburuhukiro kuri Yesu. Wahora ari inkorerwa akavuga ati oya inzoga ntacyo zimaze, nararonse uburuhukiro kuri Yesu. Wahora kugira inyuma n'uko n'abandi bagenda barakora ibyaha bakavuga ati jewe uno munsi ndi uwera, Imana inezererwa ikoroza amaraso ya Yesu, nararonse uburuhukiro. Yesu yaragishije rwose atukuye yumva akarusha kandi aremerewe, kandi naho twabimeze uko igerageza rikaba ryabaye ukurombe yakwimata yanje kugira ngo ushobore kugira gute kuyikoreza, kandi igeragezwa ngo rica ryoroha. Imana idufashe cyane. Nawe muntu w'Imana uri hano, bibonere ijambo ry'Imana, kemera guca bugufi. Iyo mitwaro ufise sinzi ibintu bikuremereye, sinzi ko ari umuryango, sinzi ko ari abana, sinzi ko ari urubyaro, sinzi ko ari amashure, sinzi ko ari ubushomeri, sinzi ikintu gikuremereye, niwemere uze kwa Yesu umubwire ati Yesu hari ibindemereye, nafise ibibazo. Abantu benshi bagomba ibibazo byabo babibwira abantu, bagomba ibibazo byabo babibwira abacamanza. Hari ibyo abagomba kubibwira abakozi. Rero abakozi nibyo kubibubanira kuko bari igeragezwa, wowe nyene uvuga mu gasenga ukabwira Imana tuma igeragezwa nawe niba ritwaye, si iry'umugabo, si iry'abakozi, si irya mama, si irya papa, igeragezwa iry'agace kanje, kandi nawe uterwa kubibwira. Nabikubwiye Yesu kugira ngo abayobe umbera umucamanza mukuru. Rero hari aho umuntu aremererwa, akaremererwa n'ibibazo runaka, aho ukaremererwa n'ibyaha, ariko Yesu yavuze ngo abarusha n'abaremerewe nimutegere gutega yemwe n'abaruhure. Yesu adukoze cyane. Nowa aronka uburuhukiro, kandi abandi bariko barapfa, aronka uburuhukiro, arabaza ubwato, arakwinjiramo, imvura iragwa, iminsi 40 niyo baronka uburuhukiro mu bwato, arakira. Imana idufashe cyane. None rero umuntu w'Imana
nagomba musome uko ngoba guheza mu gitabo cya Yosuwa igice cya 14 duhere ku murongo w'icumi. Kalebu arongera aravuga ati kandi raba uhoraho yampaye kumara iyindi myaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe yabaririye Mose iryo jambo. Abisirayeli bagatangura kuyerera umugaragwa. None raba uyu munsi maze imyaka 85 kandi n'uyu munsi ndacyafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi yanuma. Inkomezi zanje zari ziri icyo gihe ngitabara mu rugamba yatabarwa, n'ubu niko zikiri. Yesu adufashe cyane. Nagomba ndangirize muri Zaburi ya 51 duce dusenga Imana. Zaburi 51 akarongo ka mbere n'aka ngirira ikigongoma kuko imbabazi zawe, kuko isizi imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire bose ubwariganya bwanjye, unyoze icyaha cyanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye cyama imbere yanjye nk'ahantu. Yesu adufashe cyane. Aba n'abagabo babiri, hariho Yosuwa igihe bagenda guteka igisagara cy'Yeriko bagomba kujabuka, tubona yavuze ati Mose igihe yagihumeka icyo gihe barungitse abagabo 12. Abagabo 10 baje bavuga bati bahuriyeyo n'ibintu bikomeye, bahuye n'abagabo barebare, nuko ati abo bantu bazokurya n'imisumba, ati kandi icyo gihugu kiragoye cyane. Yesu adufashe cyane. Reka guharuka yavuga, reka umuntu w'isumba udafite biroroha nibyo umwuka ngo aje gufasha umuntu, reka murazatamworohe. Ariko tubona ngo Yosuwa na Kalebu sinzi ngo baba bahagaze, sinzi ngo bahuriye mu giti, ariko tubona ngo baraza kandi bazana ibintu byemeza ko hashize muri icyo gihugu. Baravuga icyo gihugu twakibonye kandi n'igihugu giterwa amata n'iki n'ubundi, kandi baravuga bati icyo gihugu uhoraho twamwimana azongera gutega hejuru, azokiguha arashima. Kandi baravuga bati inkomezi yari ifise igihe Mose yantuma, ati izo nkomezi z'uburyo bw'ifise. Yesu adufashe cyane. Mbega kuhamagawe inkomezi wari umunsi igihe wahamagarwa, n'uyu munsi ntitugifise. Tubona uyu mugabo wundi Dawidi yaragiye aragenda imbere y'Imana, agiye kwisuzumisha imbere y'Imana, asanga inkomezi zaraheze, abona ntabwo kimwe yokwirata. Ariko tubona Yosuwa na Kalebu kwirata inkomezi, ati twebwe ntabwo twatakaje, turacyari n'abandi. None rero bari kumariyata kuko hari icyo barumije inkomezi igihe Mose yabarumije baje gufata, bazanye inkuru nziza. Imana idufashe cyane. Ariko Dawidi ararenguka aza imbere y'Imana, asanga yarasibije icyo yavuze ngo Mana ungirire ikigayendo, ungirire imbabazi. Turi hano mu ngoro y'Imana, turi abantu babiri. Ushobora kuvuga inkomezi nari mfise nkihamagarwa, nkiri mu muhamagaro, n'uyu munsi nizo nyifise. Ariko ushobora kuba uri hano ugasanga izo nkomezi zaraheze, ukamera nka Dawidi ukavuga Imana ntacyo gusenya iraka, ungirire ikigayendo, imbabazi. Yesu adufashe cyane. Rero bagabana ubwire ngo muri Pawulo yawe birashoboka ukaba uremerewe, ukaba uremeye nk'uku kwa Dawidi,
cyangwa ati Mana ngirira ikigongwe, Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'izindi imbabazi zawe, uzibangane ibicumuro byanjye, unyuragire rwose ukugabitana kwanje, unyoze icyaha cyanjye, ugoze ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye cyama imbere yanjye n'abandi. Yesu akoze cyane. Mbega ugoka nka Dawidi, mbega ugoka nka Yosuwa na Kalebu bavuze inkomezi twari dufite igihe Mose yaturungika n'ubu nizo dufite. Imana ishimwe uno munsi utiri mu nkomezi z'Imana, ariko nawe uno munsi nagiraga guhanure. Yesu yavuze ati abarusha n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Amaraso ya Yesu aracyariho. Ngwino abakozi b'Imana bagusengere, hanyuma utahane imbabazi z'Imana n'aya majambo y'Imana yumvise ko tuwusangira. Mwebwe mwese mwiyumvise, Imana ibahezagire cyane. Ndaranije umuntu yavuga ati jewe nta kindi mfise ngira, ni nka Dawidi nuwo kugira imbabazi z'Imana. None rero nabonye Imana isuzanganye ibyaha byanjye. Umuntu yoba ameze uko acike hano apfa acitewe ntacyo mfise ngira. None rero Imana imbabarire. Turirimbe turiko murashika hano, abakozi b'Imana bariko barabafasha no mu cene na gatatu tuti Yesu nanje umufuzi mwiza namwe ndireko twari wewe nanje nitoneze Nimate,